Za početak lijep pozdrav od mene. Znači, današnja tema je dijagnostika u triatlonu. Prošli put smo prošli kroz energetske procese. Danas ćemo se baviti malo detaljnije o tome. Prošli put je bilo kako te energetske kapacitete trenirati. Danas ćemo se baviti kako ih dijagnosticirati i kako s obzirom na metabolički profil svakog sportaša usmjeriti trening. Teme današnjih predavanja su, znači, prvi lagani uvod, kratko što dijagnosticiramo, zašto dijagnosticiramo, a onda u drugom dijelu ćemo se baviti specifičnim testovima kroz triatlon. To su testovi najbolji po meni za plivanje, bicikl i trčanje. Postoje različiti testovi, ja sam izdvojio za svaku disciplinu test koji ja provodim za određivanje metaboličkog profila. I onda u trećem dijelu ćemo s obzirom na metabolički profil sportaša diskutirati o tome kako bi trebalo dugoročno, kratkoročno, srednjoročno usmjeriti trenažni plan i program, kako on je ovisan o različitim lošim i jakim stranama u metaboličkom profilu naših sportaša. Znači, za početak, zašto radimo metabolički profil? Zato jer mi kao čovjek, kao sportaš koristimo adenzin trifosfat, molekulu koja nam daje energiju za svaki pokret našeg tijela. Rekli smo na prošlom predavanju, nju imamo samo u tijelu za aktivnosti do 3 sekunde i onda tu energiju treba nadoknaditi i ponovo stvoriti ATP u našem tijelu. To se događa kroz razne procese, korištenja različitih energetskih kapaciteta, i što je sportaš bolji, on tu energiju može na jeftiniji način proizvesti. Kod dijagnostike mi radimo laktatne testove da bi utvrdili koliko je naše tijelo efikasno u pojedinim trenažnim intenzitetima, i ovisno o našem metaboličkom profilu možemo vidjeti da li taj adenzin trifosfat možemo bolje nadomještati kod maksimalnih napora, kod srednjih napora, kod korištenja masti. To nam dosta govori o tome kako trebamo naš trening prilagoditi s obzirom na naše dobre i slabije strane u iskorištavanju energije u našem tijelu. Znači, mi koristimo taj adenzin trifosfat u maksimalnim aktivnostima do 3 sekunde, zatim počinjemo koristiti fosfageni sistem. Osim ATP-a tu se koristi kreatin fosfat do aktivnosti koje traje do 15 sekundi. Kada trčimo, plivamo ili vozimo maksimalnim intenzitetom do 2 minute, onda je dominantno uključen glikolitički sistem, a nakon toga svim duljim aktivnostima koristimo dominantno aerobni sistem korištenja masti i ugljikohidrata. Nisam čuo? Je li neko nešto pitao, ima neko pitanje? Zvukovi se u pozadini čuju, nije niko ništa pitao. Aha, možete samo onda ovo mutat se da mi ne odzvanja dok pričam. Hvala. Dobro, to smo sad rekli. Znači, ovo je sad taj prikaz koliko koji energetski sistem daje energiju. Znači, u maksimalnim aktivnostima preko 2 minute vidimo da je aerobni sistem dominantan. Međutim, važno je napomenuti da se ti sistemi ne pale i gase, kako sam ja rekao, do 3 sekunde, do 15 sekunde, do 2 minute, preko 2 minute, sat vremena, nego oni su uvijek u nekim postocima aktivirani, tako da mi trebamo biti praktički trenirati sve energetske sisteme, ne samo jedan dominantan energetski sistem, ali definitivno za triatlon aerobni energetski sistem masti i ugljikohidrata je dominantan, i ukoliko je on loš trebamo napraviti dobru dijagnostiku i utvrditi u kojim zonama intenziteta trebamo točno trenirati da bi poboljšali tu efikasnost kod niskoaerobnih aktivnosti. Još sam htio
reći da važno je, znači temelj dijagnostike znati kad radimo metabolički profil, koliko je koji sistem, nazovimo to skup. Ako radimo iznad anaerobnog praga, znači u anaerobnom glikolitičkom sistemu, ako iskorištavamo glukozu iz jedne molekule glukoze dobijemo samo 2 molekule ATP-a. Ako koristimo znači glukozu aerobnim putem ispod anaerobnog praga, onda iz jedne molekule glukoze dobijemo 36 ATP-a i ukoliko koristimo masti kao izvor energije, onda dobivamo 132 molekule ATP-a. Znači velika razlika koliko smo sposobni koristiti naše mitohondrije, koliko smo dobri u korištenju naših sporih mišićnih vlakna koji su dominantno vezani uz korištenje masti kao energije, jer smo puno efikasniji. Također kod korištenja glukoze nusprodukt je laktat koji se stvara ukoliko je energetski zahtjev kod aktivnosti niži, onda se glukoza dijeli na manje dijelove i nastaje acetilkoenzim A koji ulazi u Krebsov ciklus, a ukoliko je intenzitet aktivnosti veći, onda nastaje laktat kao nusprodukt jer se glukoza ne stigne razgraditi i ući u Krebsov ciklus da bi dala energiju. Međutim, laktat nije loš, laktat možemo isto iskoristiti za energiju. Njega možemo transportirati iz brzih mišićna vlakna u spora mišićna vlakna i iskoristiti kao energiju. Ukoliko imamo puno sporih mišićnih vlakna, transportnih proteina, odnosno laički rečeno ako imamo dobru bazu. Mišićni vlakna su dosta bitna za dijagnostiku, to se odmah vidi po metaboličkom profilu sportaša, ne moramo raditi neke analize gdje bi morali otvarati mišić da vidimo njegovu strukturu. Po metaboličkom profilu se dosta dobro može vidjeti tko koristi koja mišićna vlakna kod kojih intenziteta aktivnosti. Znači spora mišićna vlakna ona su vezana za korištenje masti kao izvora energije u aktivnostima izdržljivosti nižeg intenziteta. Kod bržih aktivnosti gdje su zahtjevi za energijom sve veći, počinjemo sve više koristiti brza mišićna vlakna koja nam brže daju energiju, ali nažalost po skuplje cijeni. To je opet onih 132 ATP-a, 38 ATP-a ili 2 ATP-a ako radimo o anaerobnoj glikolizi. To je bio neki, recimo, temelj, uvod, jer bez toga je dosta teško razumjeti metabolički profil sportaša, u kojem smjeru ići, kako ga iščitati. Tako da mislim da ukoliko radimo dijagnostiku, bilo je bitno da napravimo taj uvod iz fiziologije, da bi puno lakše mogli te metaboličke profile razumjeti. A sad se bacamo na drugi dio, na dijagnostiku. Ovdje imamo dvije slike. Na lijevoj ovo su sportaši francuske triatlon reprezentacije. Na lijevoj strani je Anthony Diemunge na testu francuske reprezentacije 2008. godine, a desno je Thomas Hansmanel na testu francuske reprezentacije. Prošli tjedan su imali opet dijagnostiku. Testovi su odrađeni na INSEP-u, znači njihovom velikom dijagnostičkom centru. Ja sam stavio namjerno ove slike čisto da dobijemo neku sliku kako testiraju, što testiraju najbolje nacije triatlona u svijetu. Vidimo da ovo je test trčanja gdje se koristi K4, znači trčanje, vjerojatno neki progresivni test na stazi gdje se mjere CO2, O2 izmjena udisaja, izdisaja i uz to se još vade laktati. Znači taj progresivni dijagnostički test, na taj način se utvrđuje da li koristimo više masti, da li koristimo više ugljikohidrate kod određenih intenziteta i znači još uz to ako se vade laktati možemo bolje procijeniti aerobni prag, anaerobni prag, VO2 max
mobilizaciju iznad anaerobnog praga i tako dalje. Ja sam dosta proučavao što Francuzi testiraju i kako, i rekao bi da testovi koje oni provode zadnjih 15-20 godina se nisu puno promijenili. Evo kratka zanimljivost, Anthony Diemuš, on je bio svjetski prvak u duatlonu, europski U23, mislim da ima drugo mjesto na europskom U23 tamo negdje 2009-2010. U vrijeme dominacije Vincent Louisa, Alistera Brownleya u juniorskim danima. Anthony Diemuš je u Hamburgu 2007. imao treće vrijeme trčanja. Trčao je nekih 14:30 na stazi bez karbonskih tenisica. S desne strane imamo Thomasa Hansmanela, on je 2022. bio svjetski juniorski prvak. Mislim da je na nekoj istoj razini kao Diemuš što se tiče trčanja i vožnje bicikla, možda malo bolji plivač. Nažalost nemam te podatke njihove dijagnostike, ali dobro je ipak proučiti šta rade, kako rade i donijeti neke zaključke iz toga. Dijagnostika u triatlonu važna je. Neki najbolji sportaši dijagnostiku uopće ne provode, neki provode ju svakih par tjedana. Mislim da je važno pronaći balans, jer dijagnostika nam omogućuje kvalitetniju kontrolu treniranosti i lakše upravljanje trenažnim procesom. Ako imamo konkretne brojke, onda lakše znamo u kojem smjeru ići sa trenažnim procesom. Međutim, ako prečesto testiramo, onda gubimo trenažne dane. A to je ono što nas čini boljim. Ako imamo kontinuitet, ako treniramo 365 dana, 340 dana u godišnji, sigurno ćemo imati bolje trenažne efekte nego ako 10 puta godišnje potrošimo 2 dana na dijagnostiku. Šta i kako testirati? Znači, dijagnostika u triatlonu, plivanje. Postoje jako velik broj testova. Mislim da je bitno naći onaj test koji je najbolji za našeg sportaša. Ne velim ja da jedan test je najbolji i da se tog testa treba držati. Bitno je procijeniti na kakvom je nivou naš sportaš i onda testirati onaj test koji je najbolji za njega. Recimo za moje sportaše ja često radim test 5x400, progresivni test sa mjerenjem laktata. Taj test mi omogućuje definiranje trenažnih zona. Mogu procijeniti nagib laktatne krivulje koje mi daje informacije o razini sportaševih aerobnih i anaerobnih sposobnosti. Jer recimo iz tog testa, recimo 5x400, plivamo ukoliko je zadnja maksimalno odrađena i taj sportaš pliva sa 4:30, mi znamo koliko je on sposoban plivati 400 krava maksimalnim intenzitetom, no prve 4 koraka znači prve 4 dionice koje se odrađuju dosta lakše nam govori kakva je njegova bazična sposobnost, kakva su njegove vrijednosti ispod anaerobnog praga i to nam daje korisne informacije u kojem smjeru usmjeriti sljedeći trenažni blok. Ja taj test provodim tako da uvijek pokušam zadati sportašima znači neki tempo koji bi po mojoj subjektivnoj procjeni mogao rezultirati laktatnim vrijednostima od 1,5, 2,2, 3, 4 milimola i maksimalnu vrijednost laktata na kraju da dobijem na zadnjoj dionici. Zašto ciljam baš te vrijednosti? Znači, bitno mi je da dobijem jednu točku na laktatnoj krivulji koja je ispod 2 milimola, da vidim na kojem tempu sportaš još uvijek koristi dominantno spora mišićnog vlakna, ne proizvodi puno laktata, da bi mogao na treningu kod dugih laganih dionica razvijati zonu 2, odnosno koristiti dominantno masti kao izvor energije za razvoj izdržljivosti. Onda pokušam od te prve točke do anaerobnog praga dobiti što više točka na grafu da bi mogao pratiti kako sportaš s porastom intenziteta se ponaša u zoni 2 i zoni 3 te zoni 4 kod 6 zona opterećenja
I bitno mi je da mi četvrta točka, znači četvrta dionica kod ovih 5 puta 400 bude izmjeren laktat između nekih 3,6, 3,7 i 4, 4,2, 3 milimola da bi mogao što bolje procijeniti anaerobni prag. I ukoliko želim testirati anaerobne kapacitete, bitno je i zadnju dionicu odraditi maksimalnim intenzitetom da bi mogao vidjeti kvalitetu u plivanju između anaerobnog praga i maksimalnih vrijednosti. To mi je također bitno da vidim koliko intenziteta trebamo u treningu. Jer se često desi da sportaš ima anaerobni prag vrlo blizu maksimalne vrijednosti. U tom trenutku ja znam da onda taj sportaš da bi na trkama ostvarivao što bolje rezultate do prve bove, on mora jako puno raditi na intenzitetu. A ukoliko sportaš, primjer, pliva 400 krava na velikom bazenu 4,40, a anaerobni prag ima na 5,20, onda znam da taj sportaš ima mobilizaciju od 40 sekundi iznad anaerobnog praga i da on ima vjerojatno vrlo dobru brzinsku izdržljivost, vrlo dobro iskorištava glukozu kroz anaerobnu glikolizu, te da u uvjetima visokog intenziteta može vrlo dobro plivati, međutim znam da je to dosta skupa energija i da ga to može dosta koštati na kasnijim fazama utrke kroz prvu tranziciju. Taj sportaš često izlazi iz vode umoran, ima sporiju prvu tranziciju i nema dosta snage onda na prvi par minuta bicikla, zbog toga jer je njegov pH krvi vrlo visok zbog visokih koncentracija laktata. Tu sam napisao da mlađi sportaši mogu plivati 6 puta 200. Zašto? Zato jer ako su oni sporiji, onda je dionica 200 metara dulja od 3 minute, pa onda se može i tu postići neki plato i oni ne moraju plivati 400 metara da bi mogli napraviti procjenu dobrog metaboličkog profila. Pošto su te dionice nešto kraće, onda možemo napraviti umjesto 5 dionica 6 dionica, pa imamo jednu točku više na laktatnoj krivulji, pa možemo još bolje procjenjivati svaku zonu. Znači najbolje imati što više točaka, a opet treba vidjeti da test ne traje predugo, pa onda da za zadnjih par dionica sportaš nije umoran. Jer ako radimo 10 puta 400, onda nećemo dobiti dobru mobilizaciju. Nećemo dobiti dobru mobilizaciju jer jednostavno falit će sportašu snažne izdržljivosti da bi nakon praga mogao napraviti dobru mobilizaciju. Samo da malo povratno dobijem neki feedback od vas, da li ste razumjeli do sad, da li imate neka pitanja za ovaj dio provođenja ovog testa 5 puta 400 ili da li imate kakvo pitanje? Slobodno, ne trebate se bojati. Pa rekli ste da možda Samo bolje sekundu, ne čujem jer mi je ovo iza nešto malo. Možeš ponoviti, Marin? Rekli ste da se sa ovim mjerenjem disanja, odnosno VO2, lakše određuje kad se koristi sistem korištenja masti i ovih ugljikohidrata, na primjer. Jel bi onda provodili takve testove na plivanju, ako je to moguće i imate opremu? Pa ja to još nisam provodio, ali već sam kontaktirao neke dijagnostičare da bi to odradio u sljedećim testovima. Mislim da za širu primjenu laktatni test 5 puta 400 je dosta jednostavno, svaki može kupiti jedan laktatomjer i par trakica i napraviti test. A da bi mjerili CO2, O2 izmjenu na plivanju, morali bi imati aparaturu da plivaš tipa 400 crawl i odmah izađeš iz vode i da 10-20 sekundi dišeš u masku kao na testiranju na biciklu ili na trčanju. I to je moguće isto i da dalo bi dobre podatke. Međutim, za prve 4
prva 4 koraka znači prva 400 do 400 niti me toliko ne bi zanimalo zbog toga jer kroz mjerenje laktata možemo dobro procijeniti da li smo u sistemu korištenja masti ili ugljikohidrata, zato jer s povećanjem korištenja glukoze dolazi do povećanja laktata, tako da je tu korelacija dosta visoka, ali bi bilo dobro svakako izmjeriti maksimalni VO2 max na plivanju, a za to nam baš treba maska, pa bi onda bilo dobro tipa izmjeriti maksimalni VO2 max na trčanju, na bajku, na plivanju i onda disanje u masku po meni ima smisla. Za ove niže intenzitete također može nam sigurno dati neke dobre podatke, ali u praksi mislim da je dosta ta ekonomičnost vezana i uz plivačku tehniku i ukoliko dobro kvalitetno izmjerimo laktat možemo dobru procjenu napraviti i bez CO2, O2 izmjene. A puls, na primjer? Je gledate puls na tim... Pa ja recimo na plijanju ne gledam baš puls. Na plijanju ne gledam puls, na plijanju gledam laktate i onda za kontrolu, recimo ako napravim test 5x400 na plivanju, dobim recimo da mi sportaš treba kad radimo trening, ne znam sad radimo onda sljedeći tjedan trening 16x200 zonu 2, onda ja vidim da mi taj sportaš treba plivati na 1.25 i onda vidim da mi neko pliva 1.22, onda izmjerim laktat, vidim da li je prebrz pa ga malo usporim, pa eto to recimo dosta na taj način radim. Mislim da puls više koristim za bajke i za trčanje, na plijenju se nekako više ja baziram osobno. Ne velim da je to ispravno, svaki trener ima neku svoju filozofiju, neki zadaju sve na pulseve, ja sam imao plijačkog trenera koji je radio 95% treninga na puls i mislim da nam je dobro procjenjivao intenzitete i tako da može se i tako, ja osobno više preferiram na plijanju laktatnu kontrolu za kontrolu intenziteta. A koliko često provodite ova testiranja, na primjer, inače sa svojim sportašima? Pa recimo radim svakih 5 tjedana, 6 tjedana, a onda između ta dva testa možda 4-5 puta još mjerim laktat na ovim, kad radimo zonu 2 sad preko zime ili kad radimo neke 50-ke brže skontroliram da mi ne bi recimo sportaši tu plivali na VO2 maksu, nego da mi rade u zoni od 4 do 5 milimola, samo znači da se tu vrte oko praga, da ne bi imao neke treninge na 8 milimola ako ne planiram. Jel su ta testiranja češće sa sportašima s kojima radite uživo ili ovima s kojima radite tipa na daljinu? Pa više su s ovima kojima radimo uživo jer onda... Aha, je lakše provoditi tako. Pa da, zato jer onda, mislim, u praksi mogu bilo kad ja zvadici, pa onda to, recimo, funkcionira vađenje laktata na plijanju. Jedanput tjedno, recimo, vadimo laktate, na plivanju jedanput tjedno na trčanju i svaki 6 tjedana radimo test, baš kompletnu dijagnostiku, 5x400 na plivanju, 5x2 km na trčanju i progresivni test na biciklu. Međutim, ti testovi se isto malo razlikuju. Recimo, napravio sam prvi test u 11. mjesecu, 5x400, onda sam napravio drugi test 5x400 opet u 12. mjesecu i sad krajem prvog mjeseca ću opet raditi test, ali neću raditi 5x400, nego ću raditi samo 4x400. Ovu maksimalnu dionicu zadnju neću testirati, zato jer smo već u 12. mjesecu vidjeli u kojem smjeru to ide i da mogu dosta mobilizirati, tako da se ne bojim da trebam imati puno intenziteta ukoliko radimo trening snage, tako da ovaj blok se fokusiramo da radimo na zoni 2 i vrlo malo zone 4 i onda uopće neću testirati šta se dešava sa zonom 5 jer nam je sljedeća utrka za par mjeseci, tako da sad ti anaerobni kapaciteti mi nisu toliko bitni, zbog toga ću taj test malo adaptirati, ali neki sportaši imaju loše anaerobne kapacitete i treba stalno paziti da dovoljno rade intenziteta u treningu i s tim sportašima treba uvijek gledati da se kroz puno aerobnog treninga ne bi previše transformirala sve u spora mišićna vlakna i bila dosta loše vrijednosti na 6, 7, 8 ili 10 milimola. Eto. Hvala. Ništa, idemo onda dalje.
Znači, s kojim ciljem definirati intenzitete tokom testa, to sam rekao, prva točka da bude procjena ekonomičnosti, koliko dobro koristimo masti. Zatim druga točka, aerobni prag, gdje počinjemo više koristiti ugljikohidrate. Znači, čim počnemo koristiti više ugljikohidrate, dolazi do porasta laktata od nekih 0,5 milimola. Tako da uvijek gledam da imam neki odnos između prve i druge točke od nekih 0,5 milimola. Treća točka je procjena zone 3, znači koliko se sad kroz povećanje intenziteta od aerobnog praga do anaerobnog praga gledam koliko je tu, da li imam tu 20 sekundi ili imam 40 sekundi. Znači gledam tu treću točku za procjenu koliko je sportaš ekonomičan u korištenju ugljikohidrata i laktata za energiju. Jer u zoni 3 koristimo ugljikohidrat direktno kroz onaj acetilkoenzim A, koji sam spomenuo na početku predavanja, kada glukoza direktno može stići u Krebsov ciklus, i laktat, transport iz bržih mišićnih vlakna u spora mišićna vlakna i iskorištavanje laktata za energiju. Također zonu 4 naravno treba procijeniti anaerobni prag, gdje je najveća ta točka u kojoj možemo još uvijek aerobnim izvorima korištenja masti i ugljikohidrata dominantno sad kod anaerobnog praga je za skoro 100% korištenje masti, znači oko RQ indeksa 1. Tu gledamo znači, gdje možemo još glukozu kroz aerobne puteve koristiti za energiju, to je anaerobni prag. I onda peta točka smo rekli za procjenu koliko nakon anaerobnog praga još možemo brže plivati, jer kod nekih je to velik problem da anaerobni prag je dobar, pliva 10 puta 400 na 5.0, a onda jedna maks ide na 4.50. Tu imamo problem sa anaerobnim kapacitetima ili problem sa snagom, da sportaš je metabolički dobar, a nema dovoljno snage mišićima da bi mogao znači dobro koristiti bijela mišićna vlakna i koristiti energiju kroz anaerobno glikolitički sistem. Ovo je sad primjer te laktatne krivulje. Evo je jedan sportaš koji je u Zagrebu na Europskom juniorskom kupu ispliva, mislim da negdje 3. ili 4. iz vode. On je plivao tjedan dana nakon tog Europskog kupa ovaj test, ova crvena točka, ova crvena krivulja, znači 4.28 smo imali zadnju vrijednost, ali smo išli na procjenu kroz sezonu, trajala sezona cijelo ljeto, dosta je bilo utrka, pa sam htio napraviti metabolički profil da vidim kakve su njegove vrijednosti dolje. Znači ova plava krivulja, to je krivulja u prvom mjesecu 2023. Vidimo da je sportaš krenuo na 5.56 na 400 metara, on je imao skoro 3 milimola. Znači korištenje masti je bilo jako loše, jako neekonomičan. Znači od 5.56 do 5.10 nije rasao laktat, znači dobro je iskorištavao ugljikohidrate kao izvor energije, međutim ova spora mišićna vlakna su bila jako loše kod njega razvijena. Zbog toga je od 1. do 6. mjeseca bilo jako puno plivanja lagano, 10 puta 400 na 6 minuta, stvarno ono praktički kupanje, da bi mogao i na ekonomiji bolje poraditi, da je mogao imati bolju bazu. I onda kroz sezonu smo radili dosta intenziteta, bilo je dosta utrka, nije bilo toliko bazičnih treninga. I onda sam napravio metabolički test da vidim šta se desilo kroz taj intenzitet, šta se desilo u zoni 2, u zoni 3. Možemo vidjeti da je bilo dosta promjena. Znači kroz intenzivne treninge ova mobilizacija iznad 4 milimola je bila jako dobra. Vidimo ovaj nagib krivulje, crne krivulje, da je ona dosta ovako isploštenija. Znači ovo je strma krivulja, kada je anaerobni kapacitet loši, kod njega bila ovako, znači mogao je dosta bolje mobilizirati iznad anaerobnog praga, što je naravno u sezoni kad se radi više intenziteta za očekivati. Vidjeli smo da je u ovoj zoni
1 zona 2, znači ispod 2 milimola. Također ostao dobrih promjena, da je baza dobra, da je na 5.20 prije imao 2,7 milimola, a sad nakon sezone je imao samo 2 milimola, znači nije toliko izgubio kvalitetu mitohondrija u tijelu. Međutim, kod 5.0, 4.55, 4.56 ispod praga, tu smo malo pali. Znači, ukoliko bi sezona se nastavila do kraja 11. mjeseca za takvog sportaša, moj cilj bi bio plivati na razini od 5.05 do 4.55 na 400 metara, tipa svaki utorak i četvrtak. Moglo se napraviti trening 6 puta 400, progresivno od 5.10 do 4.55, da bi dobili znači što efektivnije plivanje sa manje milimola u tim vrijednostima od 5.5 do 4.55. Međutim, onda smo završili sezonu i krenuli graditi bazu iz početka, nismo planirali neke daljne utrke, ali bilo je dobro napraviti feedback nakon zadnje utrke, iako je isplivao četvrti iza ovog Hobara i može isplivao, ne znam, 10 sekundi. Opet je bilo dobro vidjeti gdje smo, šta smo. 400 max na kraju dobro ide, ali što se dolje dešava sa tijelom, da znamo onda kad krenemo sa bazom u kojem smjeru usmjeriti trenažni proces, da li više raditi zonu 2, zonu 1 ili raditi anaerobni prag tu i tamo i tako. Može pitanje? Pa može, mislim plivanje... Pa ja bih rekao da on ima jako dobru tehniku kad pliva brže zonu 5, a kad pliva zonu 2 da pliva dosta šlampavo i da nije toliko koncentriran na treningu i onda se vidi da je ne toliko efikasan kod sporog plivanja, onda kad se ubrza im bolje leži u vodi, bolje pliva. Da. Pa ne, rekao bi da se u zoni 2 nije puno tehnički popravio, da ne pliva dovoljno koncentrirano i da dosta ga često ispravlja kako mora tu zonu 2 plivati, ali nismo neki veliki iskorak kod sporog plivanja napravili. Ali kroz puno sporog plivanja svejedno je on koristio spora mišićna vlakna i onda zato je došlo do poboljšanja kod sporog plivanja. Međutim, vrijedi napomenuti da je on dosta efikasan kod zone 5 plivanja, da ima jako dobru koordinaciju, jako dobri ritam, jako dobru frekvenciju pliva, tako da u gornjim zonama ima jako dobru tehniku. Čak i ima potencijala još plivati možda ispod 4.20 kad bi malo snagu još dobio. Međutim, imamo neke nedostatke kod bajke trčanja, pa se više fokusiramo na druge dvije discipline. Može, da. Krivulju možemo u svaku stranu gurat, ovisno kakvi su nam zahtjevi, kakav je cilj. Pa da, mislim oni odmah kreću sa 3 milimola, to se često dešava da tehnički loš sportaš koristi jednostavno puno više mišića, unutar mišićna i međumišićna koordinacija je puno lošija, ne zna aktivirati točno koju, znači mozak šalje podržaj, ali aktivira dosta više mišićnih vlakana i onda naravno ekonomičnost plivanja je lošija, koristi se veći broj mišića ili jača sila se ispoljava i onda se koristi više bijelih mišićnih vlakana. Vidimo recimo kad neko krene plivat nakon 3-4 tjedana pauze, ako bi mu se mjerio laktat na prva 2-3 treninga, da bi odmah plivao sa 2 milimola ili sa 3 milimola zato jer neefikasna je tu unutar mišićna koordinacija. Da, to. Pravo smo već dosta prošli, znači to je baš 5.52, 5.27, to su točke na koje je plivao, 5.11, 2.4 milimola, mislim da to je još dosta dobro, 4.55. Mislim da je to jedan od stvarno odličnih testova, taj dečko je četvrti isplivao na europskom u Turskoj, u njegovoj kvalifikacijskoj grupi, tako. Dosta dobra razina plivanja. Ovo je na biciklu, znači sad idemo na test bajka. Kakav ja test preporučam, volim raditi za seniore svake 4 minute dizati opterećenje 40 W,
krenuti sa 80 W, može se krenuti sa 80 W da se vidi ukoliko neko stvarno je loš u iskorištavanju masti. Seniorke svake 4 minute 30 W, da im ne bude prevelika razlika između ovih, znači tih u progresiji. Krenuti sa nekih 100 W. Kad bi radili sa juniorima, onda bi bilo dobro svake 3 minute 30 W ili svake 3 minute 40 W. Kod juniorki definitivno svake 3 minute 30 W, to je moja neka preporuka. Svakako na bajku ja bih volio dosta je to lakše teoretski odraditi nego od plijanju s maskom O2, CO2 izmjenu, da se to bi procjena korištenja masti i ugljikohidrata. Ovo je sad primjer metaboličkog, ovo nije ne bih rekao metabolički profil, ali graf korištenja masti i ugljikohidrata i ukupne energije tijekom jednog progresivnog testa na bajku. Vidimo, to je jedan sportaš koji nema toliko dobru ekonomičnost. Mi vidimo da kod 80 W on koristi nešto više ugljikohidrata, nešto više masti nego ugljikohidrata. Ova narančasta linija, to je linija koja pokazuje koliko sportaš koristi mast. Znači on je na 110, ima maksimalno iskorištavanje masti, već kod 140 W na biciklu ta iskorištavanje masti je palo sa 25 grama na 22 grama. A neki drugi sportaš recimo bi išao tako da bi Fat Max bio na 170 i onda bi tek počeo padati. Kod tog sportaša definitivno onda vidimo da iz jedne molekule masti dobi 132 grama ATP-a, a ovaj je već definitivno dominantno koristi šećere, ugljikohidrate kao energiju i to je skuplja energija. Ako iz jednog molekule glukoze dobijemo samo 38 ATP-a, znači tu je već 36, pardon, 18 puta razlika. Onda, znači, puno više kalorija nam treba po satu da bi jednako brzo vozili. Znači, čim sam vidio kod ovog sportaša da mast na 110 W koristi bolje nego na 140 W, znao sam da sljedećih par mjeseci ne treba nikakve intervale na biciklu raditi, treba se lagano voziti, jedanput tjedno možda ići na trening bajka bez da 2 sata, 3 jede prije, ili da ide na bajk ujutro na prazan želudac sat i 20, sat i pol da vozi na 110, 115 W, da bi bolje koristili spora mišićna vlakna i dominantno kao energiju koristili mast, da bi se taj metabolički profil nešto poboljšao. Evo, to je taj test, znači na 80 W 1 mmol, na 110 W 1 mmol, na 140 W dolazi do 1,4 mmol, a to je zbog toga jer pada korištenje masti, počinje korištenje ugljikohidrata kao energije, zbog toga dolazi do porasta ugljikohidrata, baš jedan do porasta laktata. Školski primjer o tome, čim je počeo koristiti glukozu kao energiju, dođe do porasta ugljikohidrata. Ukoliko sportaš ima jako dobre razvijene mitohondrije, on može koristiti i na 300 W dominantno mast, onda imamo situaciju da taj sportaš na 300 W ima 1,5 mmol. Ovaj sportaš više na 270 W ima 11 mmol. Dobro, radi se o mlađem sportašu, on to može kroz godine istrenirati, ali definitivno ovo je sportaš koji ima bolje anaerobne kapacitete nego aerobne kapacitete. Vidimo VO2 max od 63 W po kili na biciklu, mislim da to nije toliko loše. Na trčanju je sa 17 godina na 70, isto dosta solidan rezultat. Metabolički profil pokazuje u lošim aerobnim vrijednostima, loša ekonomija, tako da ovaj sportaš meni trenira, znači od 10. mjeseca do sad mi nismo odradili nijedan trening anaerobnog praga na biciklu, nijedan trening VO2 maxa, mi smo trenirali samo zona 2 donji dio, zona 2 gornji dio, zona 2 donji dio, zona 2 gornji dio. Znači tu vozimo tipa jedan put tjedno bike 2 sata na 115 W, 110 W
i jedanput tjedno napravimo trening na bajku tipa 6 puta 7 minuta na 140-150 vata, pa se spustimo 5 minuta na 110 vata, pa opet lagano ugljikohidrate, pa lagano mas. Ugljikohidrate mas da bi što više naučili tijelo iskorištavati spora mišićna vlakna u pedaliranju. To je to. Također možemo pogledati njegov CO2, O2 profil. Kada koristimo ugljikohidrate, onda nam je RQ indeks, ovaj indeks respiracijski koeficijent, to na hrvatski, CO2 izdahnut u odnosu na udahnuti O2 nam je, kad koristimo ugljikohidrate 1, kad koristimo masti nam je 0,7. Kad koristimo ketone nam je negdje nekih 0,76, ja mislim. Uglavnom, šta nam to govori? Kod normalnog sjedenja naš respiratorni koeficijent je nekih 0,80, ako smo na low carb dijeti na nekih 0,75, jer dominantno koristimo masti, a s povećanjem intenziteta onda koristimo više ugljikohidrata i taj respiratorijski koeficijent raste. Kada je ona 1, znači da koristimo maksimalno ugljikohidrate, masti više ne koristimo jer ne stigne se napraviti ta beta oksidacija masti, energija ući u Krebsov ciklu zato jer je molekula masti jednostavno prevelika da bi se stigla parati i stvarati energiju, zbog toga se dominantno koriste ugljikohidrati. Znači kad nam je respiratorni koeficijent oko 1, onda smo na anaerobnom pragu, to je onda ventilacijski prag, kod njega je on na nekih 235 vata, pa je dobro isto usporediti ventilacijski prag i laktatni prag od 4 milimola, da bi lakše mogli procijeniti, jer nema svaki anaerobni prag na 4 milimola. On je tu negdje oko 4 milimola, kod recimo 60% ljudi, ali nije na 4, nego je nekome na 3,6, nekome na 4,5, nekome na 2,7, a onda se pogleda malo i respiratorni koeficijent, pa se vidi gdje je RQ indeks 1, pa se to usporedi koliko milimola ima, mi vidimo da on na 0,98 ima 5,1 milimol, to je meni logično zato jer on je anaerobni tip koji dobro koristi anaerobnu glikolizu, koji jako dobro nakon anaerobnog praga još može stvarati energiju, on dosta jak, mišićav, eksplozivan, tako da ima vrlo dobro razvijena brza mišićna vlakna. Taj sportaš može i vrlo dobro trčati recimo 1 km max, on je 16-godišnjak, ima ispod 2,40 km. Međutim, jako skupo dobiva energiju i to se vidi na biciklu da ako njemu taj respiratorijski koeficijent na preko 5 milimola, svaki trening iznad anaerobnog praga bi još više njemu smanjio vrijednost njegovih mitohondrija. Evo, to je recimo ta neka moja procjena njegovog metaboličkog profila, znači vidi se iskorištavanje masti, vidi se iskorištavanje ugljikohidrata, vidi se iskorištavanje laktata, zona 3, zona 4, koliki je razmak između zone 2 i zone 4, vidi se gdje leži taj respiratorijski koeficijent i onda se može povezati tih par, izvesti zaključaka i onda se procijeni što bi bilo najbolje u sljedećim mjesecima trenirati, jer neki sportaši imaju skroz drugačiji metabolički profil, imaju iskorištavanje masti na puno većim vrijednostima, gdje njim je fat max stvarno na 300 vata, onda je bolje sa tim sportašem ne toliko provoditi vremena u zoni 2, nego raditi na anaerobnim kapacitetima, na ovim laktatnom pragu. Treba vidjeti koji sportaš što treba, jer recimo imam 2 sportaša 2007. godište, jedan ima metabolički profil takav da odlično iskorištava mast, a drugi jako loše iskorištava mast, ima dobro VO2 max, znači njima ne mogu davati iste treninge. Znači zonu 2 mora voziti na 170-180 vata, a ovaj na 110, to je velika razlika.
Tako da ako bi drugom sportašu dao jednake treninge kao ovome sportašu, on ne bi imao nikakvu adaptaciju. Za njega ne bi bilo nikakve adaptacije na trening kad bi imao ovakav trenažni proces, a kad bi ovome sportašu dao te intenzivnije treninge, ne bi došli do razvoja mitohondrija, nego bi još bolje se recimo došlo do tog laktatnog šafla i boljih anaerobnih kapaciteta koji su kod njega i onako već dobri. Ovo je sad drugi sportaš, stariji sportaš od 19 godina, on ima recimo drugačiji metabolički profil, tu se vidi da na 80 vata mast je tu ovdje i onda 120, 160, 200 vata, skroz za 240 vata, ovdje još je veća točka nego ovdje, tako da vidimo kako smo povećali intenzitet aktivnosti, da je ovaj sportaš sve više i više još koristio mast i tek iznad 240 vata je počelo iskoristivost masti pad. Znači ovaj sportaš kad radi trening, ne bi nazvao lagana vožnja, kad radi zonu 2, onaj prvi sportaš, on treba imati osjećaj da uopće ne trenira, da ide u dućan, da on lagano trenira i on ima adaptaciju na trening. Ovaj sportaš da vozi treninge po 3 sata, 4 sata na 170 vata, 180 vata, jako malo adaptaciju. Ovaj sportaš treba zonu 2 stvarno vozi stalno na tempo, da bi dobio neku adaptaciju u zoni 2. Znači on mora voziti malo ispod fat maxa da bi se adaptirao. Ali zato ovaj sportaš ima razliku između zone 2 i zone 4 dosta slabo. Kad on prođe ovaj fat max od 240 vata, znači maksimalna vrijednost testa je bila na 360 vata. Samo 120 vata više nego što je njegov fat max. Tako da on definitivno može raditi na razvoju anaerobnih kapaciteta, na razvoju maksimalne snage, eksplozivne snage, da bi bolje koristio ova bijela mišićna vlakna, da bi imao bolju anaerobnu glikolizu, da bi bolje koristio laktat šafl u zoni 3, zoni 4, da bi više pomaknuo na laktatne krivulje anaerobni prag od 4 milimola više na desno i nakon praga da bi bila ta bolja mobilizacija. Tako da ovaj sportaš može 2 puta tjedno raditi intervale na bajku. To su znači neki njegove vrijednosti. Ne moram sad opet isto šta sam prošao, gdje je RQ i to, kao kod ovog mlađeg sportaša, to sve opet ide na sličnu, mislim, da se ne ponavljam bez veze. Uglavnom isto može se napraviti analiza respiratornog koeficijenta, 2 milimola, 4 milimola, gdje su malo povezati respiratorni koeficijent sa anaerobnim pragom, izvući ove zaključke koje sam rekao da mora više intenziteta raditi. Tako. Sad još nešto zanimljivo, recimo kod ovog sportaša vidimo da na 80 vata on ima 1,8 milimola, onda na 120 vata ima 1,2, pa na 160 1,2, pa na 200 ima 1,3, pa na 240 ima opet 1,8. Recimo to je stvar da treba paziti kako se provode dijagnostički testovi, jer svaka mala greška može nam dati krive rezultate. Recimo ja sam kod ovog sportaša napravio test tako da sam napravio protokol da se 15 minuta zagrije na bajku. Mora se dobro zagrijati sportaš da bi mogao dobro koristiti mast kao izvor energije. Ali ja sam za ovog sportaša planirao prije nego krenemo test 3 puta 5 sekundi da max vozi bajk, da vidim kolika je njegova maksimalna snaga na bajku, da mogu procijeniti razliku između anaerobnih sposobnosti, tog anaerobnog udjela od anaerobnog praga do maksimalne vrijednosti. Recimo ako njemu anaerobni prag sad ćemo reći na 320 vata i maksimalna snaga mu je na 1100 vata, onda se zaračuna 1100 minus anaerobni prag minus 330, dobi se broj, koliko je, 700, okvirno, 750 recimo. Onda vidimo procjenu i anaerobnih kapaciteta, koliko on može još mobilizirati nakon anaerobnog praga. Ali ti testovi su, znači koristi se ATP i kreatin fosfat i za to treba vremena da tijelo opet ATP i kreatin fosfat obnovi i da ponovo može koristiti mast kao energiju.
I onda su mi dijagnostičari napravili to da nakon zadnjeg sprinta nisu još 10 minuta lagano ga pustili da razvozi, nego su nakon 3 minuta odmah krenuli s testom. I zbog toga on meni još na 80 vata nije ušao znači u taj proces korištenja masti kroz beta oksidaciju masti, nego je još uvijek ovaj ATP i kreatin fosfat tijelo pokušalo nadoknaditi i zato je još uvijek laktat bio viši. Tako da treba paziti dobro s protokolom testa da se ne bi desilo da prvih 3-4 koraka još imamo visoke laktate. To je recimo jedna stvar koju sam ja onda, ok, meni nije to sad poremetilo nešto test jer sam dosta dobro zaregenerirao i vidio sam lijepo da na 120, na 160 uopće ne raste laktat, da koristi mast dobro, tako da nije mi se test poremetio, međutim ja radi malih grešaka se može test vrlo, vrlo lako poremetiti. To je to, idemo dalje. Kako definirati zonu 2 na testu bajka, malo o tome, znači treba na ima sad više načina kako se definira prag, kako se definira aerobni prag. Najčešće je to da se kad se radi sa maskom CO2, O2 izmjena da se pogleda gdje je fat max, to je znači gornja granica zone 2, jer nakon toga počinjemo dominantno koristiti brža mišićna vlakna i koristiti glukozu kao energiju, znači to je vrh zone 2. Također možemo iščitavati onaj porast laktata, to sam tamo rekao, ono ima 1 milimol, onda došlo do 1,4. Kad dođe do tog porasta od nekih 0,5, to je isto, počinje se koristiti ugljikohidrati, vrh zone 2. To su neki dvije ovak dosta bitne stvari kako odrediti kod sportaša zonu 2, da se ne uzima samo 2 milimola, nego da se točno malo detaljnije to kvalitetnije odredi. Sad još neki mogu napraviti procjenu zone 2 ukoliko ne radimo nekakav dijagnostički test i to, onda se može procijeniti okvirno zona 2 na 65 do 72% od anaerobnog praga. To je široka procjena. Ako se napravi FTP test 20 minuta maksimalna vožnja, ako neko nema laktatom jer nema sredstva za dijagnostiku, onda se može na taj način procijeniti da se recimo napravi test 20 minuta na biciklu puta 0,9 ili puta 0,95, dobi se anaerobni prag i onda se od anaerobnog praga uzme recimo na 300 vata puta 0,65 ili puta 0,72 i onda je to procjena zone 2. To je isto jedna treća najlakša metoda procjene koja se isto može koristiti ako se ne radi prava dijagnostika. Sad čisto još malo da utvrdimo zašto radimo dijagnostiku i to. Trening zone 2, trening zone 4 i tako. Bitno je samo ukratko napomenuti da trening u zoni 2 poboljšava vrijednosti na laktatnoj krivulji, odnosno naših performansa u zoni 2, u zoni 3 i u zoni 4. Zašto? Jer u treningu zone 2 dominantno stimuliramo rast srca, rast krvnih žila, poboljšanje kapilarnosti, poboljšanje broja mitohondrija i povećava se broj MCT1 transportera koji su zaduženi za transport laktata iz brzog mišićnog vlakna u sporo mišićno vlakno. Zato kada smo u zoni 3 i zoni 4, ako imamo dobru bazu, znači imamo dosta tog MCT1 transportera, onda možemo laktat u zoni 3 i zoni 4 bolje koristiti za energiju. Laktat je brže gorivo od masti ili ugljikohidrata, pa kod većih intenziteta gdje su zahtjevi za energijom, za bržom dobivanjem energije veći, onda se dominantno koristi laktat. Zona 3, znači kad smo gotovi sa zonom 2, intenzitet dalje rasti, potrošnja masti pada, potrošnja glukoze raste, smo rekli. I laktat je pri konstantnom intenzitetu u zoni 3 ostaje isti, baš zbog toga jer laktat koristimo kao energiju, znači on se stvara, konstantno se stvara, a što smo mi u boljoj formi toga mi moramo više iskoristiti za energiju i onda imamo stabilne vrijednosti. I što smo mi jači, bolje mitohondrije, imamo više ovog MCT1 proteina, mi možemo dulje ostati u toj zoni 3, znači kod nekog sportaša koji nema baš tako dobar taj laktat shuttle, on trenira zonu 3, vozi ili trči neće sat i pol vremena i on ne može više, onda mu počinje rast puls sa 10 otkucaja ili dolazi do
povećanja laktatnih vrijednosti i prođe anaerobni prag. Ukoliko smo dobri u tom laktat šaflu, onda možemo 3 sata voziti bez problema u zoni 3. Kako se definira zona 3? Ona se definira od smanjenje, počinje tamo gdje se smanjuje fat max i uzima se nekih 1 milimol plus, znači fat max plus 1 milimol, to je zona 3. Po meni je to jako dobra zona za trening ukoliko želimo raditi na tom laktat šaflu, zato jer možemo stvarno dobiti dobre benefite, a ne potrošimo sportaš. Ako radimo zonu 4, onda možemo i pogriješiti i otići preko praga i onda smo u krivoj zoni i dosta više ugljikohidrata trošimo u zoni 4 nego u zoni 3. Tako da ukoliko želimo se popraviti svoj anaerobni prag, mi ne moramo trenirati na anaerobnom pragu, mi možemo trenirati ispod anaerobnog praga i to može biti u zoni anaerobnog praga, a može biti i u zoni iznad fat maxa. I ukoliko treniramo u toj zoni iznad fat maxa do 1 milimol iznad fat maxa, onda možemo trenirati u toj zoni svaki drugi dan. A ukoliko radimo pravi klasični trening na anaerobnom pragu, blizu 4 milimola, onda smo umorni nakon svakog treninga i onda ne možemo imati toliko veliku frekvenciju tih treninga. Tako da puno bolje povećati frekvenciju tih treninga i dužinu tih treninga nego biti što bliže anaerobnom pragu i stresirati maksimalno taj laktat šato. Ja mislim da je kroz cijelu zimu bolje trenirati zona 2, zona 3 i malo VO2 maksa nego zona 2, zona 4, zato jer hladno je, veći su rizici, ukoliko jako treniramo zonu 4, da ćemo nakon treninga se lakše razboljeti ili na trčanju, ako je hladno možemo lakše se ozlijediti. Ukoliko cijelu, 10, 11, 12, prvi, drugi mjesec radimo dominantno zonu 2 plus ove treninge za shuffle u zoni 3 i onda pred sezonu zadnjih 6 tjedana zonu 4, po meni je to dosta siguran način da neće doći do neke ozljede, a da ćemo imati super adaptaciju na trening. Zona 4, logično, nakon zone 3, nakon tog 1 milimola ništa se ne dešava, samo taj stres, znači još više laktata iz brzih mišićnih vlakna transportiramo iz brzih uspora. Znači još je taj mehanizam sve više i više pod stresom, onda to je zona 4. Znači zona 3, zona 4 fiziološki nema neke velike razlike u koju energiju koristimo, samo taj postotak malo drugačiji, još je stresnije u zoni 4, ali ništa se ne dešava kao u zoni 2 da sad mast manje koristimo, više ugljikohidrate i tako. Sad samo se dolazi do većeg stresa, kako se ona određuje, znači fat max plus 1 ili Q od 0,98 sam napisao, može biti od 0,95 do 1, preko toga ventilacijskog praga više nismo u zoni 4, i LTP2 na laktatnoj krivulji možemo napraviti analizom krivulje, znači možemo gledati da dolazi do tog strmijeg dijela gdje nam počinje puno više onda laktat rasti, jer kada mi prođemo anaerobni prag, onda ta mogućnost iskorištavanja laktata, znači mi dođemo do anaerobnog praga i sad recimo da koristimo mi nastavljamo isto koristiti laktat kao energiju, a zahtjev produkcije laktata je još veći. Molim? Jel pita neko nešto? Dobro, nije. Uglavnom, znači onda dolazi do te krivulja počinje ići dosta strmije, zato jer u zoni 3, zoni 4 laktat se stvara, laktat se razlaže jednakom brzinom, a onda poslije laktat više nije stabilan, nego stvara se puno brže nego što se razlaže i onda možemo iščitati iz grafa te točke spojiti i vidjeti gdje nam je ta točka gdje počinje laktatna krivulja biti strmija i to je isto jedna dobra procjena da vidimo da li je to na 4, na 6 ili na 3 milimola. To je to, anaerobni prag sam sad objasnio, samo da napomenem da nakon toga znači laktat se gomila u krvi. On opet nije problem da je laktat, nas sad ljudi osjećam laktat, ne mogu dalje, ne osjećamo laktat, mi osjećamo znači promjenu na pH krvi, mi smo sve kiseli, a kiseli smo zato jer u kemijskoj formuli laktat sadrži taj negativne hidrogen ione i onda on
Oni su ti koji mijenjaju pH krvi, dolazi do zakiseljenja i nazovimo to raspada sistema, mišić više ne može se toliko kontrahirati, ne možemo stvarati energiju i praktički onda došli smo do maksimuma. To, znači, ako treniramo u zoni 4, vrijedi napomenuti da dolazi do adaptacije u zoni 4, ne dolazi u adaptaciju u zoni 2. Ukoliko treniramo u zoni 2, dolazi poboljšanje u višim zonama, u zoni 2, zoni 3, zoni 4. Adaptacije iznad anaerobnog praga su najbrže. Ako napravimo par treninga na VO2 maksu u vrijednostima od 5-6 milimola, dobijamo dosta dobru adaptaciju. Može se kroz 3 do 6 tjedana vrlo brzo popraviti ti anaerobni kapaciteti, tako da se u tim zadnjim ključnim tjednima prije utrke trenira VO2 max da bi se ti anaerobni kapaciteti istrenirali. Međutim, ukoliko mi konstantno treniramo VO2 max, dolazi do nekog platoa. Znači u prvih 6 tjedana je najbolji razvoj VO2 maxa, onda je od 6. do 9. tjedna imamo još neke benefite, a onda poslije 9. tjedna smo na platovu. Međutim, ja ne vjerujem da neki sportaši također, usprkos tome, trebaju stalno trenirati VO2 max. Zašto? Zato jer su jako loši u iskorištavanju kisika, znači nemaju dobar taj oxygen uptake i oni trebaju stalno trenirati VO2 max. Ima i toga, ima i takav metabolički profil, tako da međutim, to je vrlo rijetko kod mladih sportaša. Mladi sportaši su većinom dobrog VO2 maxa, loše ekonomičnosti jer nisu dugo u sportu, a sa sportašima koji su 10, 15, 20 godina već u sportu, u svojim 30-ima, oni mogu raditi na VO2 maxu skoro svaki drugi dan. Adaptacija u zoni 5 znači najbrže, govori se o tjedni, zona 4, zona 3, to govorimo o mjesecima, a kad govorimo o zoni 2, adaptacije, to 10 godina možemo trenirati i 10 godina razvijati. Znači promjene na našim sporim mišićnim vlaknima, čak govorimo i o 1-2 desetljeća da možemo transformaciju napraviti, da koristimo, da nam tijelo se promijeni, da ima u mišiću više sporih mišićnih vlakna, da se promijeni znači ta struktura mišića. Imate sad neka pitanja možda za ovaj dio? Da li nešto bilo nejasno ili vas nešto zanima, slobodno možete pitati, pa onda možemo dalje nakon toga. Rekli ste da onaj sportaš, na primjer, kojem je Fatmax bio na 240 W, da bi on radio zone 2 kao što bliže tome. Znači da kao su adaptacije najbolje recimo u toj višoj zoni 2 i da bi mi trebali te zonu 2 raditi kao recimo ne full lagano, nego što više zapravo možemo, odnosno da. do Fatmaxa. Ali recimo, ako ti je zona 2 toliko dobra kao kod njegu, onda ne moraš toliko stresirati, ne moraš raditi na 240 W. Dosta je to bliže već anaerobnom pragu i puno se ugljikohidrata. Uz masti troši se tu dosta i ugljikohidrata. Znači mast, njemu je na grafu onak išlo, na mast mu je bila skoro ista na 160 W, na 200 W, na 240 W, došlo do nekih promjena od nekih 2 grama po satu. A ugljikohidrati su sve više rasti, a mast nije padla, neka je mast bila ista. Sad, ako on radi na Fatmaxu, on sve jako puno kalorija troši. Manje troši nego ovaj koji dominantno radi kroz ugljikohidrate. Zato velim, kad bi taj sportaš stalno na Fatmaxu trenirao na 240 W, on bi bio stalno umoran. Jer za njega je i subjektivno, on kad vozi zonu 2, njemu je to dosta intenzivno. Tako da on mora isto malo vidjeti da ne vozi stalno na Fatmaxu. On može recimo raditi neki trening, većinom radi zonu 2 onda na nekih 220 W, a onda možemo recimo raditi neki dan u zoni 2 da radi jedan po tjedno 6 puta 5 minuta 220 W, 5 minuta 250 W. Onda je to trening za razvoj Fatmaxa. Ali ja to ne bi kod njega puno radio, ja bi rađe radio onda taj trening da ne radim za Fatmax, nego da radim kad za onim mladim koji ima loši Fatmax, kad s njim radim razvoj Fatmaxa, sa ovim radim razvoj anaerobnog praga, onda njemu dam 300 W. Kuž. Da.
da ne bi da mora da se više pravi. Pa da, je, ali opet, velim, ako se radi tak neki trening, onda taj trening ne mora trajati dulje od 2-2,5 sata. Recimo, ako se radi trening dužine, ima 19 godina, ako idem 4-4,5 sata na bajk, on će tu više kalorija potrošiti nego na ovom nekom treningu. Ha, može unijeti 60-70 grama po satu ako nosi, to nema problema, tako da to lako nadoknadi. Čak se iz ovih grafova može iščitati koliko on točno po satu kalorija unosi, koliko on troši, recimo, evo, baš ću vratiti to sad da vidimo. Pa nije to komplicirano, to možemo i sami, evo recimo. Pa ne, ja mu recimo tu iščitam iz grafa, ja njemu kažem, evo, kad treniraš bajk na 200 vata, trošiš 106 grama ugljikohidrata po satu i trošiš 42 grama masti po satu. 42 puta zbrojiš mu kalorije koliko treba, ovo mu je 4, znači 46, to je 750 kalorija po satu troši i onda on ne mora sad 750 nadomješati, ali opet da dođe sa nekim deficitom od 200, 300, 400 kalorija doma, da odmah neke testeninu, rižu, nešto pojede, tako da to mi recimo ne brojimo kalorije i to, ali svejedno ja sa njima napravim taj razgovor i im gledaj, ti trebaš zonu 2 voziti na 200 vata i onda gledaj da unosiš toliko i toliko približno po satu ili nešto. To je jako bitno, zato jer ako treniraš 25 sati i unašaš premalo ugljikohidrata kroz dan, onda si često bolestan i često si praznih glikogenskih depoa i onda treniraš, onda ti metabolički profil skroz drugačije izgleda, jer kad si prazan onda ne produciraš laktat, koristiš, recimo za neke treninge moraš biti pun, ako ideš raditi trening anaerobnog praga na trčanju na bajku, ako nemaš pune glikogenske depoe, ne možeš producirati laktat, onda možeš napraviti kontrolu, umoran si, a na 3,5 milimola si. I sve te boli, a zapravo ti se skroz mučiš kroz spora mišićna vlakna da dobiš energiju jer nemaš dosta ugljikohidrata u sistemu, tako da to treba pa. Zato ja vidim, ta CO2, O2 izmjena, meni je to jako bitno. Samo da vidim gdje smo sad dalje. Gdje sam sad otišao samo malo. Moram se zavratiti gdje smo bili. Gdje sam sad? Aha, sad smo došli do trčanja. Aha, ovo su bile ove greške. Tamo sam se one prve greške dotaknuo. Što je dobro pitanje si postavio, smo sad do toga dolazimo. Evo, pogreške kod određivanja metaboličkog profila sportaša. Ako imamo prazne glikogenske depoje, ako dan prije testa nismo dovoljno jeli, onda ne možemo producirati dosta laktata jer ne možemo glukozu kao energiju koristiti ako je nemamo u tijelu. Ja sam napisao sljedeći tjedan je ovo testiranje da bi trebali pojesti prije testa baš to da se napunimo, da bi mogli producirati laktat, da bi mogli dobiti dobru krivulju. Međutim, kada se radi sa maskom, sa izmjenom CO2, O2, onda bi trebalo napuniti prvi dan glikogenske depoje, a drugi dan pred test ne bi trebalo jesti ili bi trebalo jesti low carb hranu, baš zato da bi se moglo vidjeti koliko se koristi mast. Jer, recimo, ja mislim da nisam sad tu unutra stavio, evo ja sam stavio sljedeći slajd. Ovo se meni desilo u 10. mjesecu da sam sportašu rekao, znači protokol je takav kako se testira. I on nije jeo nikakve ugljikohidrate jutro, išao je na test, ali on je stavio ugljikohidrate u flašu. Još je mlad, nije još toliko iskusan, ja sam rekao jutro nemojte jesti doručak, on je jeo doručak, on si napravio ugljikohidrate u flašu, on je vzeo 100 grama ugljikohidrata prije testa. Gledajte kako je bila fat max, šta se sa masti dešava. Znači mast je koristio 10, 14, 16 grama po satu. Znači pola manje nego što inače, on ima užasno dobro, on je baš jako dobar što se tiče tog iskorištavanja masti
on koristi oko 25 grama po satu masti na nekih 170 vata, ovdje mi koriste samo 14 do 16 grama zato jer je popio izo i odmah je bil skroz drugačiji graf i mene je bilo odmah jasno šta se desilo, ja sam ga odmah nazvao, pitao gdje je greška, tako da sam utvrdio šta se desilo, evo, greška u protokolu i odmah ispada ovaj sportaš ne koristi mast, treba lagani trening, ne, on treba, samo je došao napunjen i skroz je drugačiji. I to je recimo stvar, sad kad vi imate nekoga sportaša koji stalno koristi, stalno pije ugljikohidrate na svakom treningu, pazi da je napunjen, tu i tam treba trenirati prazan, tu i tam treba 2 sata pred trening niš ne jesti da bi mogao stimulirati potrošnju masti. Ako stalno se, znači, jede ugljikohidrati ili pije izo na nekim treninzima, onda dolazi do toga. Znači, sportaši koji, ne znam, 5x400 radi test i prvu 400 poplija 6 minuta i ima 3 milimola. Taj sportaš ne treba imati izo u flašici, ne treba ugljikohidrate piti na treninzima, nek jede prije ili poslije treninga, ali nek se malo prazni na treningu da se potakne ta oksidacija masti i da bude efikasniji. To je recimo primjer jednog zeznutog protokola. To sam rekao, unos CO2 2 sata pred test i utjecaj na procjenu zone 2. Protokol sa sprintevima, pred početak testa je prerano kretanje s progresivnim testom, to sam isto objasnio, da nam se desilo sa onim sprintom. Prekratko zagrijavanje, ako se prekratko zagrijemo, ne aktiviramo, ne prokrvimo cijelo tijelo, isto je ekonomičnost loše, tako da treba uvijek napraviti zagrijavanje 15 minuta barem u zoni 2 da bi se tijelo moglo pokazati svoju ekonomičnost na testu. To sam pokazao, ovo sam primjeri nekih testova dijagnostičkih koji nisu u laboratoriju, ovo je procjena metaboličkog profila kroz test 20 minuta maks na biciklu, 5 minuta maks na biciklu, 1 minuta maks na biciklu, 5 sekundi maks, također dosta dobar test koji je najjeftiniji, znači procjeni se 5 sekundi da vidimo kakav je korištenje ATP-a, maksimalna snaga, 1 minuta za procjenu anaerobne glikolize, anaerobnih kapaciteta, 5 minuta procjena VO2 maksa i 20 minuta procjena anaerobnog praga. Anaerobni prag možemo sigurno voziti 40 do 60 minuta, ali se napravi 20 minuta puta 0,9 ili 0,95, ovisno o metaboličkom profilu. Dobi se anaerobni prag, dobi se VO2 max, dobi se 1 minuta, to je maximal anaerobic power i maksimalna snaga i onda se vidi, može se usporediti sa ovim grafovima koliko je sportaš dobar u odnosu na neki prosjek World Toura, a može se i... Molim? A može se i ubaciti u formule razne, imaju isto po internetu formule, ubaci se test 20 minuta koliko je sportaš vozio, 5 minuta koliko je vozio, minutu koliko je vozio i onda on može isto izračunati metabolički profil i nije loše, u današnje vrijeme su te formule sve bolje, ima različitih aplikacija koje to jako dobro rade i ja imam recimo prijatelje, trenere koji su rekli da su im testovi preskupi, a da im je ovo skoro isto, izračune dobre dobe i da im je procjena dosta dobra. Tako da može se i na ovaj način raditi. Na trčanju, znači progresivni test, ja radim 5 puta 2 km, ovdje sam stavio sa pauzom 3 minute, većinom ja radim 2 minute, 2 minute, 2 minute i nakon četvrte radim 4 minute i onda peta ide maks. To je sa seniorima ili juniorima, sa mlađim juniorima radim ili 5 puta 1600 ili 6 puta 1600, nešto tako da nije baš predugi test. Čak sam prvo u 11. mjesecu radio 1200, to mi se činilo nešto ipak malo prekratko, dobio sam predobre rezultate. Mislim da test treba trajati barem 5 minuta da bi se postigao plato. Na ovim doljnim vrijednostima do anaerobnog praga je dovoljno 2 minute pauze, a četvrta, ako se radi na anaerobnom pragu, bolje da pauza 4 minute da bi se sportaš malo odmorio
da bi se moglo vidjeti koliko onda on može mobilizirati još gore nakon anaerobnog praga, da bi se dobila procjena odnosa aerobnih i anaerobnih sposobnosti. Također isto kao na plivanju, znači zadaju se vremena koja bi mogla biti oko 1,5, 2, 2, 3, 4 milimola. Ako se radi na ekonomičnosti, može se zadati i prvi korak, znači prva dionica full lagano, ono iznad 5 minuta po kilometru, da bi se dobilo koliko je sportaš na 1 milimol, da se baš procijeni dobra ekonomičnost. Ako radimo na procjenu ekonomičnosti, recimo napravimo jedan test puta 2 km i sad vidimo metabolički loš profil, sportaši rade lošu ekonomičnost, sljedećih 6 tjedana napravimo dominantno treninge izdržljivosti, onda moramo sljedeći put testirati 3 puta 2 km i samo testiramo do 2,5 milimola, da vidimo šta se desilo u zoni 2. Sve šta je cilj testa, ne mora test uvijek biti 5 puta 2 km, može biti i 4 puta 2 km, prva 3 da imamo 1 milimol, 1,5 milimol, 2 milimola i zadnja maks da vidimo koliko možemo mobilizirati, da li smo pali u VO2 maksu. Možemo raditi, ne znam, trening dominantno zona 2, zona 4, 2 mjeseca i onda testirati prve 4 koraka, znači prve 4 dionice do anaerobnog praga i zadnju ne moramo raditi. To ovisi koliko dobro poznajemo sportaša, tako da sa sportašima koji su kod mene već 2-3 godine, ja rijeđe radim test na 5 puta 2 km, radim samo onaj dio grafa koji me najviše zanima, di očekujem neke promjene, da vidim da li su se promjene desile ili ne, a ove druge dijelove, koliko sam u drugom dijelu možda pao, ne, ili koliko je tu došlo do stabilizacije, ne testiram jer znam da sam već imao taj test i da mi su rezultati bili takvi i takvi i onda me ne zanima taj dio krivulje, pa onda testiram recimo samo 3 puta 2 km ili 4 puta 2 km. Dobro, to je to. Nekad je dobar test napraviti 2 km maks, da vidimo procjenu VO2 maksa, ne znam, radili smo 6 tjedni VO2 maksa, ne zanima nas šta se desilo dolje na 1,5 milimol, jer je trka za 3 tjedna, znači onda nam ta efikasnost korištenja masti nije toliko bitna, onda gledamo šta smo napravili, koliko smo brzi. Sad je ovo spajanje točki na trčanju, pošto nemamo masku, može se raditi s maskom, ja sam radio par puta s maskom, mene su sportaši malo bunili da me teško to strčati sa tim na leđima i tako da nisam baš, ne znam, ja sam htio te vrijednosti imati, oni ne vole trčati s maskom, tako da nismo na trčanju baš nešto radili CO2, O2 izmjenu, radili smo samo laktatnu procjenu, onda se može isto onako kao na bajku raditi gdje je procjena ono tipa trči 1,7 pa prvih 0,5 milimola gdje je povećanje, znači 2,1, tu je došlo do povećanja, tu počinjemo više koristiti ugljikohidrate, to je kao prvi aerobni prag, onda 1,5 milimol, nakon toga se može napraviti procjena laktatnog praga, može se spajati ove točke opet da se vidi koliko je strma krivulja, onda se vidi da kod ovog dečka to recimo na ispalo dosta nisko, dolje na ispod milimola. Ako se spoje točka, ako se ovak gleda, došlo tu negdje oko 3 milimola, došlo do nekog zastrmljivanja, da moguće je procijeniti da je njegov, ima više tih procjeni gdje je prag, može se gledati respiracijski koeficijent, može se gledati 4 milimola, može se gledati ovdje da se zastrmilo na 3,3 milimola. Treba se držati jednog modela, ja isto ono gledam, recimo kod ovog sportaša sam ga procijenio na 3,3 milimola, može se pogledati koliko je sportaš mobilizirao na kraju, koliko ima maksimalni laktat, ovdje je bilo skoro 10, tako da može se različito ti laktatna krivulja iščitavati, stvarno u literaturi postoji na stotine interpretacija. Uglavnom ona se ništa ne odnosi, ništa nije različita u odnosu na onu interpretaciju na plivanju ili na biciklu, pa ne bi još jedanput išao kroz taj trkački dio, sve na isti način. Ovo je laktatna krivulja sportaša puta 2 km,
evo 2022. 2023. Vidimo da je dolje na 1 milimol bio jako dobar, pa ja na drugom testu niti nisam dolje testirao, nek sam odmah zadao ovaj na 4,30 prvu 200 i vidimo recimo kroz sezonu isto da se u ovom dijelu oko 4 milimola do 3,40 nešto pokvario zbog puno putovanja, intenziteta. To velim, sportaši mladi bi trebali raditi manje utrka, a često vidimo da sportaš ide za utrke na utrku i onda gubi aerobne sposobnosti. A kroz intenzitet, kroz puno utrka ovdje gore je bilo bolja mobilizacija i došlo je do višeg VO2 maksa, boljih anaerobnih kapaciteta i bržeg trčanja kod zadnjeg, kod maksimalnih vrijednosti. To su vremena zadana koji ima 4,30 po km, 4,0, 3,40, 3,15 i 3,00 bilo zadano, bila umora, nije mogla na 3,0. To je to. Specifični testovi, moja preporuka je mjeriti laktat u treningu, kontrolirati laktat na specifičnim testovima ako se, ne znam, često pliva 20 puta 100 na anaerobnom pragu iz tjedna u tjedan iskontrolirati ili uz mjeseca u mjesec, iskontrolirati i vidjeti da li se isti tempo pliva sa 0,3, 0,4 milimola sad manje, onda se može malo ubrzati sportaši reći pliva umjesto 1,12 po 100 sad drži 1,10 po 100, imaš dobre vrijednosti, to može se i tokom seta izmjeriti, tipa mjerimo 7, 14 i 20, vidiš na 7 ima dobre laktate, možeš malo mu dati oduška da pliva sekundu brže. Treninzi za ekonomičnost kakvi su, znači ako je sportaš u metaboličkom profilu dosta slab, treba raditi na treningu u zoni 2, to su na trčanju, duga trčanja na 60 do 75% od maksimalne frekvencije srca. To su neka trčanja po 15-20 km kod juniora, kod kadeta naravno nešto manje. Može se napraviti pješačenja na Sljeme koja traju po par sati, više satne vožnje bicikla, 2 do 5 sati, isto lagano na 55 do 70% od FTP-a, to je sad opet širok pojam, ako radimo onu dijagnostiku točno možemo vidjeti do koje razine se koristi mast i onda do fat maxa definirati zonu ekonomičnosti. Nisko aerobne plivačke serije, dosadne ali efikasne, 10 puta 400 zona 2 ili 30 puta 100 ili 4 serije 6 puta 100 plus 400, 16 puta 200, kontinuirana duga kontrolirana plivanja. Sad u zoni 3 ili zoni 4 primjeri nekih treninga su recimo na trčanju 10 puta 4 minute, u zoni 3 ili zoni 4 pauza 2 minute, zona 2. Kroz metabolički profil se to može nekome to zona 2 je na 5 minuta, a nekome je na 4 minute, nekome je zona 4 na 3,10, nekome na 3,40, a sportaš slično trči, recimo dva sportaša koji trče 5 km na 15-20, jedan možda zonu 2, ovih 2 minute treba trčati na 4,10, a drugi treba možda na 5,0, ovisno koliko je dobar kod anaerobnog praga, koliko je dobar u zoni 2. Kod bicikla 5 puta 10 minuta zona 4 sa pauzom, ja sam tu napisao 5 minuta, ne znam zašto, jer vjerojatno krivo sam kliknuo, može biti pauza 1 do 2 minute, znači kad se radi u zoni anaerobnog praga može pauza biti, može se znači intenzitet napraviti ispod anaerobnog praga, ako se radi u zoni 3 dovoljno je 1 minuta pauze, ako se radi 5 puta 10 minuta zona 4 onda nekih 2 minute pauze. Može se raditi sa različitim frekvencijama, ako radimo na manjem broju okreta, radimo na snažnoj izdržljivosti, specifičnoj snagi, ako radimo na većim brojem okretima, onda prebacimo opterećenje sa mišića na kardiovaskularni sustav i više stresiramo srce, pluća, a ako radimo na nižim, onda više radimo na razvoju snage, specifične snage na biciklu. Plivanje
Znači serija anaerobnog praga, klasična 5x100, zona 4, s pauzom do 20 do 25 sekundi, može se plivati 3 serije 10x100, može se plivati 5x400, može se plivati svašta. Neke dionice do recimo 2 km kod nekih boljih sportaša može biti i do 2400. 3 km već stvarno dosta puno za plivati na anaerobnom pragu, to bi mogli samo seniori, sa kadetima i juniorima ne bi tak nešto radio. To. Trening za VO2 max, trčanje 4 puta kilometar na tempu trke za 3000 metara, to je bio klasični trening za VO2 max. Čak se može raditi na tempu za 5 km, isto je dobra adaptacija, isto je dobra promjena na VO2 maxu. Ne mora se sad to raditi na najbrži tempo, bolje je raditi na 90% nego na 100%, baš za to da imamo 5 do 6 milimola, a ne da imamo 8 milimola, da se ne bi previše energije dobivalo kroz anaerobnu glikolizu, da bi bili malo iznad praga, a ne previše iznad praga. Kod bicikla to može biti 4 puta 5 minuta na 90-95% ili 4 puta 3 minute ili 3 serije 5 puta 45 sekundi jače, 15 sekundi lagano. Velim opet 45 sekundi ne mora biti maks da bi se ne bi išlo u anaerobnu glikolizu, dominantnost, može se raditi na 90%, od 85% na nekih, ne znam, 120% od FTP-a, pa onda lagani dio se ne napravi na 60% od FTP-a, može se raditi na 75% od FTP-a, može se kombinirati jedna serija ovak, jedna serija onak. Na plivanju za VO2 max plivačke serije su 2 serije 4x100 na tempo za 400 i 2 serije 6x100, malo sporije tempa na 400. Između svake serije malo lagano. Ako smo loši u mobilizaciji iznad anaerobnog praga, onda možemo raditi zadnju seriju sa pedalsima i avionom da bi se pojačala ta komponenta za specifičnu snagu. To su te neke školske serije za pojedine treninge. I sad još imamo kratko taj treći dio, dugoročno i kratkoročno planiranje s obzirom na metabolički profil sportaša. Taj dio je dosta kratak. Znači, recimo sad profi sportaš trenira nekih 1300-1350 sati godišnje profi triatlonac, ako govorimo o sportašima koji su top 10 na VTS. Ali oni isto imaju različite metaboličke profile. Neko trči 13:30 5000 metara na stazi, a ima jako dobar VO2 max, neko ima isto tako jako dobru ekonomiju. I dosta to utječe na to kakav je naš metabolički profil, koliko mi stvarno sati godišnje trebamo trenirati. Ovi sportaši koji imaju loši metabolički profil, oni bi trebali ići na veću satnicu, na manji intenzitet, a ovi sportaši koji imaju dobar metabolički profil u zoni 2, oni bi trebali raditi manje godišnje satnice, a više treninga intenzivni za razvoj VO2 maxa anaerobnog praga. Tako da školski je odnos intenziteta u pojedinim zonama 80-20, zona 2, zona 4. Međutim, neki sportaš treba imati samo 10% treninga na anaerobnom pragu, a 90% treninga u zoni 2, ukoliko mu je takav metabolički profil. Neki ne moraju uopće raditi VO2 max, neki moraju čak 4% trenažne satnice raditi na VO2 maxu. To je do dijagnostike i do procjene trenera. Trener sa svojim iskustvom treba definirati te odnose intenziteta u pojedinim zonama. Također odnos volumena trenažnih sati po disciplinama isto je različit. Zašto? Zato mi možemo u nekoj disciplini, recimo u plivanju, plivamo lagano, imamo 3 milimola, tehnički smo malo limitirani, onda taj sportaš treba u toj disciplini više satnice provoditi, a neki sportaš, zato velim, ima sportaša u triatlonu koji sa 130 km tjedno trče, a neki 70 km. Ne treba svaki trčati 5000 ili 6000 km godišnje, nekome je dovoljno 3000. Zato treba napraviti dobru dijagnostiku, dobar metabolički profil sa mladim sportašima i onda usmjeriti trenažni proces u sljedećih 10-15 godina. Da li nama cilj će biti točno satnicu od 1500 sati, 1300 sati ili 1100 sati. To je to. To je kraj. Imate li još kakvih pitanja? Za okrugli stol 5 minuta.
Malo smo Za kasnimo ovu za... prehranu, Molim? za ovu prehranu što si rekao, šta bi konkretno trebalo biti najbolje 2 dana ili dan prije Pa dan prije ti je testiranja? dovoljno ako na večer jedeš tipa rižu, neke ugljikohidrate, čisto da napuniš glikogenske depoje. Ti ne moraš sad raditi klasični carbo loading da bi mogao drugi dan laktat producirati. Tako da, ako je test ujutro, onda na večer za ručak jedeš ugljikohidrate, za večer jedeš ugljikohidrate i za doručak ideš na test. Ako radiš sa maskom, onda možeš i ujutro jesti ugljikohidrate. Ako ne jedeš, ako ideš na test bez maske, onda možeš i ujutro jednostavno pojedeš ugljikohidratni doručak i to je ok, ne moraš ni prvi dan neki carbo loading raditi. A veći je problem ako ideš na test sa maskom CO2, O2 izmjena, onda trebaš prvi dan napuniti glikogenske depoje jer 2 sata prije testa ne smiješ jest, a moraš imati sve napune glikogenske depoje da bi mogao producirati laktat. Eto, Ok, hvala. molim. A kava ne utječe na to, kofein, općenito. Pa ne, mislim da na laktat ne bi trebao utjecati. Samo te ono malo probudi i to, ali Da. nema neki utjecaj sad na toliko. Malo ona potječe ovaj metabolizam masti, ali neće ti sad to uništiti laktatnu produkciju. Da. Dobro. Ima još kakvo pitanje? Da ovo je bilo sve jasno ili neki dijelovi nisu bili jasni možda? Samo čekaj da stavite informaciju koju ima. Da. Mene se nekako bilo špiranje za 0 eura. Pa gledaj, nema za 0 eura, ali nije to ni skupo. 500 eura je laktatom jer i trakica ti je 3 eura, 2,5 eura. Znači da te... Ne, Ne. Moraš. to moraš baš ići u dijagnostički centar. Moraš. Da. Može. Nije tolika preciznost, ali nisu standardni uvjeti, nije Ne, ali da sad doma s maskom kako ti ne nemaš sad doma. Ne, doma ne. Ali ovo je da radiš ventilacijske pragove i to je centru moraš ići. Znači, postoji taj sustav koji služi za prevencijsko, ali opet moraš imati standardiziran test. Znači, laboratorijski uvjeti su laboratorijski. To je ono, čisto. Kad se radi o masnom i bar, bilo je postojala razlika s obzirom na količini mišića koje su koristili u masi. Kako misliš kod čega? Da. A gledaj, recimo ovak ti je da ti je radi količine mišića viši ti je puls i imaš viši VO2 max na trčanju nego na biciklu, zato jer koristiš više mišića, znači možeš potrošiti energija veća. Da, ali mislim, znači ti sad recimo dobio da ovo treba radi više na Da, ali trčanje može skroz drugačije biti. Mislim, kod trčanja bajka je dosta velika korelacija, više nego recimo trčanje i plivanje. A svejedno ti koristiš druge mišiće. I ti imaš za taj pokret, ti kad radiš recimo trčanje, ti razvijaš mitohondrije u trkačkim mišićima. Ti kad radiš bajk, ti razvijaš srce i pluća, ali koristiš mišiće i adaptaciju radiš na periferiji, na mišićima koje koristiš. Zato trkač da ide na bike test nema tak dobru ekonomičnost. Isto biciklist, ne znam, imaš biciklista koji otrči Cenera na 31 minutu, pro turbo znači. Zašto? Zato jer ima odličan cardiac output, ima super srce pluća, transport kisika, ali on nije toliko razvio mišiće za trčanje i zato tu je ekonomičnost lošija. To je to. Imate još kakva pitanja? Imaš nekih? Rado? Ako neko ima neko pitanje.
Ako nema, onda je to, onak smo prošli. Ništa, ja vam se zahvaljujem, evo još se prof javlja. Evo još jedan puta, hvala svima što ste participirali u ovom predavanju. Ako imate pitanja, slobodno ih stavite u chat i ja se nadam da ovo neće biti zadnje ovako stručno predavanje, da će ih biti, znači biti će ih još. Lijepi pozdrav svima, odjavljujemo se i vidimo se na sljedećem predavanju. Pozdrav! Kenja.